أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Njengoba-ke bafowethu u-Allah esesitshelile ngesithunywa sakhe ukuthi lawo bantu labo abathi bathanda u-Allah bazobonakala ngokwenza izenzo noma ngokulalela izinto abazifundiswe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma ngabe benze njalo, no Allah uzobathanda bese ebathethelela izono neziphambeko zabo, ngoba u-Allah uyena umthetheleli wazo zonke izono futhi unomusa. Kwivesi elandelayo, Suratul Imran chapter 3 verse 32, u-Allah uthi qul, batshele futhi o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atiyu Allaha war rasul, lalelani nithobele nihloniphe imiyalo ka-Allah nemiyalo noma izenzo zikamprofeti lesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma ngempela uthanda u-Allah, lalela u-Allah, uhloniphe, ulalele nesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Zibhekeke mfowethu wena ozibiza ngemuslim, zibhekeke mfowethu wena ozibiza ngesulmane nawe dadewethu, ukuthi ngempela ngendlela wena wenza ngakhona yiyona yini indlela leyo ethandwa u-Allah, yiyona yini indlela efundiswe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Yonke lento leyo wena oyenzayo egameni leIslam, yiyona yini indlela leyo efundiswe u-Allah kwiQuran nefundiswe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kwisunna yakhe, ezenzweni zakhe, ezinkulumeni zakhe, nakuyo yonke into athe siyenze. Ingabe yonke into athe singayenzi wena awuyenzi na? Ingabe konke athe sikwenze wena uyazama ngayo yonke indlela ukuthi ukwenze na? Lalela, ngoba u-Allah uyazi ukuthi vele amahlongandlebe la ku-Islam akhona. U-Allah uyasitshela straight uthi ngiyazi ukuthi abanye ngeke baze balalele. Ngiyazi ukuthi amahlongandlebe vele la ku-Islam kunabantu abazibiza ngama-Muslim kodwa bayamahlongandlebe, abalaleli, abezwa, abafuna ukuzehlisa, abafuna ukuhlonipha. Lalela ukuthi u-Allah uthini, uthi fa in tawallaw, uma ngabe bala, uma ngabe bephenduka bengafuni ukulalela, naku okumele bakwazi, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. U-Allah ngempela akabathandi abantu abangakholwa. Uzwile? Uthi u-Allah uma wena ungalaleli, ungenzi lento le u-Allah ayifunayo, ungenzi lento le isithunywa sika-Allah esikutshele yona nesikufundise yona nesiyenzile, wena wenza okwezinkanuko zakho, wena wenza okwentando yakho, uhlale wazi ukuthi u-Allah akabafuna abantu abangakholwa. Angazi noma leli verse nilizwa kahle. Uma wena othi wena uyimuslim, othi wena uthanda u-Allah, kodwa izenzo zakho ziphambene nemiyalo ka-Allah, izenzo zakho ziphambene nezimfundiso zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uthi Allah awukholwa. Akusho mina, ifunde nawe. Chapter 3 iverse 32. Fa in tawallaw, Allah uthi mangabe bala, mawubatshela ukuthi bayeke ukwenza lento eziphuma endleleni abazenzayo, bayeke ukwenza lamabhid'a la abawenzayo, bayeke ukwenza izinto zeinkanuko zabo okwentando yabo, benza ngenkani bengafuni ukulalela. Fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. U-Allah uthi ungomunye wabangakholwa. Akusho umbatha. Angukhiphi ku-Islam wena obhizi wenzana nento ezi-wrong, wazi ukuthi zi-wrong, kodwa uyaqhubeka uyazenza egameni le-Islam. Angukhiphi mina ku-Islam, kodwa ukhishwa umdali wakho, ukhishwa umnikazi we-Islam, ukhishwa yilo othe sibe ama-Muslim, awukhishwa umbatha. So ungahamba utshela abantu ukuthi umbatha utakfira abantu,
umbatha utshela abantu abenza ibhida ukuthi abasese ama-Muslim. Ungahambi usho leyo nto leyo. Utshela abantu iqiniso ukuthi u-Allah uthi ngoba mina angilaleli, ngoba mina ngibhizi nebhid'a, ngoba mina ngibhizi ngenza izinto u-Allah athe ngingazenzi nesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, u-Allah qobo lwakhe u-Allah uyangikhipha ku-Islam. Angikhishwanga umbatha. So please utshela abantu iqiniso njengoba linjalo. Ngiyakunikeza iverse u-32 kuSuratul Imran. U-Allah uthini? Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Batshele ukuthi ngithi mabahloniphe u-Allah, balandele imithetho ka-Allah, balalele bangabi amahlongandlebe nemithetho, izindlela abazifundiswe isithunywa sami uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, uma ngabe behlulekwa yiloko bengafuni ukulalela, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Batshele ukuthi u-Allah akabathandi abantu abangakholwa. Akusho kumbatha, ningabe senithe umbatha uthe, akusho umbatha kodwa kusho bani? Kusho Allah kwiQuran. Sengathi u-Allah angasipha amandla, asivule ingqondo, asivule amehlo, sibe kulelo qoqo lelo, kuleyo group leyo yalawo bantu labo abamthanda ngempela u-Allah nesithunywa sakhe ngeqiniso. Silandele ezinyathelweni zikaProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silalele imiyalo ka-Allah, silalelisise u-Allah mayekhuluma nathi kuQuran ethi lokhu angikufuni, lokhu ngiyakufuna. Lokhu Allah athi akakufuni, sihambele kude nako. Lokhu Allah athi uyakuthanda, sibambelele kukho okweyikhali zamantunga, sibambe ngaleli zinyo leli lomhlathi, sibambe singayeki. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, bambelelane entanjeni ka-Allah, nihlangene niyimbumba nimunye. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.